U Gračanici se tradicionalno na Vidovdan dodeljuje zlatno i srebrno ordenje majkama koje su rodile i odgajile po 5 i 4 dece. Neko priznanje koje se neko setio da obrati pažnju na naš natalitet koji je non stop u opadanju i želela bi ovom prilikom da poručim ostalim majkama da ne budu sebične, da ne razmišljaju samo o sebi, nego da razmisle malo i za budućnost, jer na kraju krajeva deca su sve u životu. Imam 4 đaka i 1 devojčicu. Gospođa Branka Đekić iz Lapljeg sela, 5 dece. Ponosna sam majke svoje dece. Ove godine eparhija Raško-Prizrenska u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju obezbedila je 8 zlatnih i 48 srebrnih ordena. Ponosnim majkama, osim ovog priznanja, patrijarh Irinej uručio je i novčane iznose koji su obezbedili prijatelji iz Australije. To je zaista veliki podsticaj i ohrabrenje da se rađamo na Kosovu i Metohiji i da na taj način opstanemo i da nasledimo zemlju naših praotaca. Orden majke Devet Jugovića dodeljuje se već 20 godina.